سریا پرسا کردان و کمیسیون که دو هفتمین جوینا خو انجام داد تعداد گل 10 سروک پارلمان برین ترکیه اف کمیسیون جویابو هر هدوجی شاندا امرالی دیگل و جلان جویابو سید مجمران نقاش کرد به البته سید مجمر زورنجی به آی که راست خو بیکو زمان به تورگیرانی دی نقاش بکرین برئیس محمد دارا اکار مافناس شروع کار سیاسی دیار بکرد گلمه برئیس محمد عبارت باش به دی بی وی اینیا خیره بلور کواتا سبارتی پیشاتان تو چاد نرخینی گلو هم کمیسیونه و هم سرنجین و جالان اوان همه بحث کردی باشه سر چاوه می ایوار باش شواره از دست پیکی دا ویا بیجم کو چوندنا ایمرالی گاوه که مهمه یا شانده یا دم پارتی چوندنا ویا ایمرالی زیارت ویا ایمرالی گاوه که ارینیه لورا کوج مهیک زیده تره اف شانده آگاهی جی ایمرالی ندگرتن لورا کودوی نقشاره دا گوتنین öcalan مهمن پشت وی زیارت شانده یا دم پارتیه هن تشتانین زمان خویا یکو öcalan لسر سه تشتین اساسی دسکنه یک اوه کو آشتی گره اوه آشتی که ماینده و او پیواجویا چارسرییا پرسکریکا کرد بگهی انجام بده و بگهی آرمانجا خواه او یک دویمین بو کومارکا دموکراتیک جمهوریتکا دموکراتیک لترکیه هولدان حقوقی و سیاسی دادی لازمه کو چه ببن رفورم چه ببن او یا جهانی زمان سیمین جی بو انتگراسیونا کردین ترکیه به سیستما Türkiye را لسر وانسی اساسا Abdullah Öcalan گوتنو پیشنیاری خو هانیه زمان امکارم بیشن اویا چرچووک یعنی ده پیشیامه پرسپکتیفک ده پیشیا جواتا دموکراتیک o siyaseta Türkiye lazım ekul serviya nikaş çevibin bir ahaftin xulasa azviya bejim yani eva mesele tevaiye çareser kirna mesele Mehmet albata dibi çarşıda nikaş o selincin cuda hana hatta dına bak partiye da mazna berpesene gelek caran buçunin cudaynan hana sabarati komisyonu navaroka komisyonu erkek komisyonu geluye çibe yani hatta naha bavayki zalal tiş diyarine tedi dayken açtığı çünkü helan bir zamanı xo biştağlın kevata da asas da komisyonu bu çareser ya persa kurdan hat kepikinan maka ve perseji zamanı wana hatta naha tuzanici توجد قلبي بمليون كرد زماني خاطنا بباركرين كل 100 ساله بيستويك evet işte ki gelek غريبه نوصا كاتا دبي çarşıda da gelo mürüv dişi وصا شروبه بك اف كوميسيون فعلا ويدار انجامك باش لبيهبه يعني تكتيك اكاديميه جبو كوميسيون از نه پر زيده به حد بهيفيمه نجي pesimistim yani behevime. Çava yani henek bala kaddım henekan tamamen de bir fonksiyona en ve komisyonu tüne eftişteki xape na az via var kabul nakim. Fakat her tişi bir deste komisyonu ev nava çen mahanda safi bir hal bir evjinine eva pevajoy ke belki bir mean belki bir salan eva devam bike. Hatta ana komisyon xabati vil serçibun لسر آلین و مسئله هنن مثلا دایی که ناشتی هنن دایی که عسکر و پولیسان هنن yani وکم بجن مافناس و حقوق ناس هنن ایروژی مثلا هیتا سروک مجلس برین او جیخوا گرته سروک بارویان belki hatta seri salı van xabatan devam bikin نقشاريك جبو في كوميسيون تشيبه بشتراجي او tabi reform lazımın hem Öcalan'da bir reform lazımın hem jo aliyen van partiye ku endam dana ve komisyonu evjid bejin lazım ku ev çebebe yani henek reform çebebe alidin şey külliye ji vak mesela Mehmet Uçumji o disa vak Bülent Arınç gelek wantinin zaman ku lazım e ziyade dereng nemine vakti ki em bejin muakkatta evvan tıştan çebebin reformin siyasi u demokratik çebebin do jibrasti
Binali Yıldırım Serokvezîrên berên AK Parti Türkiye 2016 da bû Serokvezîr. Gotina wî jî mihîm bû. Yani ew tiştekî balkêş bû. Wek em bêjin tedî bi Tirkî dibên ademî merkeziyet. Ademî merkeziyet yani sistema Türkiye bi awayekê merkezî na. Wek em bêjin sistemeka daha herêmî belediye û şaredariyê ku em bêjin henin ku em bêjin salahiyeta Muhammed Kewata gelek caran Musa nîqaş kire ev prosesa tinê nava Tirkiyeyê qetîs nebûye belku ev prosesa zêdetir pirsa Kurdan li Tirkiye li Sûriye bi hevra girê dide. Dedî gelek caran Wezîrê Derve Tirkiye berpirsê nû behsê YPG û HSD behsê Kurdên li Sûriye jî dikin. Kewata gel û te çi qas ev prosesa digel Sûriye û rewşavêrê û guhartinên wêrê û Tirkiye bi hevra girê daye. Sûriye li kîra vê prosesê daye. Kekê de la roja pêşîn di vê televizyonê de ji xwe min got. Dîsa dupa dikim, dîsa dibêjim. Yani wexta ku ev prose notes pê kir min got mesele li ser Sûriye ew ê girê çê bibe. Îca mesele çi ye? Türkiye dixwaze ku sistema Türkiye li Sûriyê jî mer'î bike. Ev sistema Türkiye yani üniter sistema üniter o netew devlet bi wê hewalê Sûriyê jî cî bigire. Fakat em jî dibêjin gelekî em bêjin siyasetmedar jî dibêjin Türkiye û şert û mercên Türkiye û o Sûriye wek hev nînin. Li Türkiye entegrasyon çêbûye ji sedî pêncî Kurdan li em bêjin nava Tirkan da Anadolê kar û xebat dikin, zewac henin, entegrasyon çêbûye nava sed salan da. Fakat li Sûriyê war nîne, ji bo wî li gor şert û mercên Sûriyê lazim e ku çareseriyek çê bibe. Türkiye ji do da parî ev hewldanê xwe parî sist kir, gotinê Türkiye jî parî nerm bû, lewra Hakan Fidan digotin îlla qet'î lazim e ku sistêmeka ünîter li Sûriye çê bibe. Yek devlet, yek alu, yek milletu, yek devletu falan. Fakat ana dibe yani ev têkiliya navbera rêveberiya herêmiya Sûriye Kurdan yani Rojava o Şamê da ev têkiliya ku çêbûye dibe tişkê erêniye. Xuyaya ku Amerika û belkî Britanya, Fransa navbêtî çêkirin hinek diplomasî çêbûye. Fakat em jî viya dibêjin daîma jî em tînin ziman ku şert û mercê Sûriye cuda ne. Li vê dere Kurd û Aşûr û Türkman û Elewî û Durzî û em bêjin Ereb jî nava xwe da homojen ninin, Ereb jî nava xwe da cuda nin. Ya eşîr henin li wê, mezheb henin, grûb henin. Yani devleteka üniter wek em bêjin Türkiye ji Sûriye der nakeve. Wata em zorê bidin ew ê daha zêde acizî çê bibe, şer çê bibe. Lazim e ku li wê derê herkes di nava sistema demokratîka Sûriye'de cî bigire bi rengê xwe, bi netewa xwe, bi çand û kultura xwe, bi nasnama xwe herkes têda cî bigire. O demokrasî beriya tiştê demokrasî were Sûriye. Axir ez vîya bêjim ji xwe ev em bêjin ev Tirkiyeyê yani reformê ku zêde hewldan û gavên ji bo reforman çê nebûn piranî jî mesela Sûriye sıknandin çêkir. Helak Sûriye çi dibe çi nabe. Fakat em jî dibêjin ku mesela Türkiye û pirsgirêka Kurdên Türkiye cuda ye, Sûriye cuda ye, şert û mercê wan cuda ne. Li Türkiye sistemeka demokratîk çê bibe. Kurdên Türkiye jî nava sistema demokratîka a Türkiye'de cî xwe bigirin. Gelek spas Mehmet Dara Akar mafnasa şurovakarê siyasî li Diyarbekirê. Gelek spas ê var baş.